Now, in this year in Línelum, tá súlagam tá Seán Ó Coileáin, conas tá tú Aitheáin, will tú go ma? Tá me go bra seo. No, Coileáin, I'm sure Hintach, yeah, I'm sure. Sarah Lua tá an touch about that. Yeah, Beidh. Yeah, agus tá súlagam go méid sé mar sin Margin Lún, mar tá ócáid mór le bheith siúil bPáirc Naomh Áine, nach Yeah, sin é go deireadh. Okay. Like nochtadh Plaic. Sheosamh Mac Grianna, the Grianna Park Naomh Áine, mar the an fear sin cónaí Park Naomh Áine in Snacagady. Yeah, ní bheith mé cinnte gur is stig sa fáric a bhí sé cónaí nú cáid. Yeah. Bhí sé is stig sa park Gaeilge bóthar an costa. Agus ní an seach an a hiile, but tá cuid an section there an talamh agus mar sin agus na gataí dóras Jack. Sure. Agus an Plaic na folly céadleis an gata. Éach agus cé tá taobh hirda bhfuil códa nó cumannéige nó cóla Yeah, well, I read it there is sé lom round blianta hin ar a coola mé go raibh cónaí ar sa park. Sure, yeah. There is sé lom bPáirc agus a hurt don rud sin, mar ní raibh is ag a lán tú an gégóirí na Cathrach Beidh go raibh cónaí Beidh nach vis go raibh cónaí ar sa park. So when more kinda iris a curse jock go dí choran a Cathrach con Plaic occur on agus hánig Michel le céile around daoine ar Philip Sexton agus Ray O'Cally agus cúpla daoine ar freisin con an Plaic occur abon. So yeah. So could a bheith scríbhte ar just anam agus go raibh cónaí ar an sin an scríbhneoir. Scríbhneoir. Sin agus tásúla go méid gapdéananig dul thar an cosán sin go méid siad sort fiscal céhé mar bine sin Sheosamh Mac Grianna. Beidh go raibh beidh go méid siad explainamh ar relation to scoíochta nuair a bhí an scéal an leir sin an gágs an grúm. Oh, sure. Yeah. Bhí sé ar an gursa bhí, yeah. Yeah, the bhí, yeah, sa mantgó. Más bíon mú cuimhna bhí níos mó grúm ann ná grá, but no, sin ceist, sin lá eile. Well, yeah, sin é go dtír grá. Bhí mis gáí measca idir Sheosamh agus Séamus, mar bhí bPáirc a Tharacha nach raibh. Yeah, well, Seamus Ó Grianna occur on Drahar hain agus well con idir jalúi idir an vert, yeah. Okay. So a hen go clog Margin Lún dúir tú, yeah? A hen go Margin Lún beag agnar na Cathrach gown agus ranking eala beag Fintan de Brún ó Manú tá anol say her yeah agus say her yeah agus a rís bhfuil go dtíre go daoine nach bhfuil choramach go ar Bpáirc Naomh Áine bhfuil an ar bóthar Chluain Tarbh bhfuil sé no. Yeah, well, no, near Bóthar Chluain Tarbh. Sin, a bóthar an bóthar an costa. Now, they were taught to dollar an costa. Or take na lava yesha tar ilan an bola hu. So to glanum to raig, go di an cross bóthar shin they do or take na lava clay go di rahina. Garla shin ta car close to park. Ta. Agus not well an jalav shin an jalav image. Well, sin, a crown on Átha. Teisgum cóhfuil tú. Yeah, so just river sin, tá car close, agus taobh na parka, agus dúrach an leis an car close sin, tá an Seangata. Oh, go bra, okay. Sin an Seangata. Yeah, taobh dul ann, agus on car close. Okay, I know what. Big tú hain, but
but Seán, as it's sort of in the mix of yeah, but from my hand, most fader rocky me, yes, yes, on the water. For Rinnishiv on job, call me raw, Rinnishiv, sword job, con on Plaic or, mar a scríbhneoir, you know, touch it off to go scríbhneoir na Gaeilge. Ahantas, come Átha, agus go Naomh Áine siúd a bhí cónaí ortha blach Cliath. Yeah, Kinte, yeah. Mashiv. Okay, well, the Cúnal day, a Seán fecca me here Margin Loon. Yeah, so go mean about okay. So fecca me here on Seán. Yeah, okay. Go Margaret Hain, Seán. Okay, Slán Ish, go Margaret. Yeah, Shingo Bra, Margin Loon, Sheosamh Mac Grianna, agus on Plaic. Shin would not, ni rev me or no, the Shingo fell at, Earth is a clear shocked on board us new Corla Cundi new Quebec dram agus yoig too. Yeah, deireadh go bra leis an dram sin Chluain Tarbh.